Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, namhlanje ta hi kha xa makhombo leyi nga ta hi kha hi nyika of course na Benny Mayengani the president. Yeah, then from there vhele hi ta hi kha hi vulavula hi nyimpi leyi of course ya ku ya mahlweni ya Spikos na the Twins. Siku ni le ka yena Master T. Yeah, so kasonto force no hlamala na mina vhele ka siku ra 22 ta April vhele post leyi xa makhombo a nga fika a yi tsala no vuya ni mention we under busy hi swin'wana namuntlha, apologies. Yeah, so hi fike hi vona xa makhombo of course a fika a tsala this post ta hi kha hi landzelisa mhaka loko yi tise kwini but a hi sunguleni hi hlaya hi post hi fike hi vona fika tsala ku and a hi hinkwenu hi nga ta nyiketeriwa mali na ti-gig hi va Mutsenga na va Howard Mashaba. Okay, vhele ku ze hi hlaya that line vhele hi swi tiva ku yi swi ya ka murhangaphandle munhu loyi a nga na swikhokho a nga khomi hi swikhokho hi Benny Mayengani na vo Howard Mashaba vhele na vo Mutsenga hi tona ti-managers ta yena like i vanhu lava nga close swinene. Okay, munhu a cancel luck ra yena loko a ha kume vudyela a tshika ku fafada, amen. Okay, ti-needs ta hambana na timali ti nge ringani se ti nga delelani. Imagine kha vula murhangaphandle swi va njhani ku dela hi ntswatsi ku na yini a na yini a swi lavi munhu. Mi ta ku ni vula Gagashi a hi yena as you can see vheta a hi clarify van'wana ku ri a mi twini ku vula Gagashi no a nga vuli Gagashi tlhela swi clarify kwalaho a nga vuli Gagashi ni a hi yena i ntswatsi se a ngo twa mali yo famberiwa se a lava ku rhasa. Me ni la ku rhandza ni zonderiwa swona and then ni zondiwa hi timing leswi of course xa makhombo a nga fika kombisa swona kwalaho. So ku ni le ka yini Master T? This is because the same exact day very 22 ta April prior to this murhangaphandle yi fike yi tsala a post where he wrote happy birthday the Gupta, the upcoming artist keyboardist na the producer va fanele va languta eka wena. Music a yi chayeli ku dya vantwana ku laveka mali. Okay, hit yi fanele yi cinca vutomi bya wena. U nga rhasarhasi u ku u famba hi u kha u famba hi ti-lift u nga bihuwa u ri hava ko tlela a rivele rinene. Se la of course mhaka yi nga fika yi sungula kona kwalano ni post leyi murhangaphandle yi nga fika yi tsala kwalano hi leyi xa makhombo a responda ka yona. So Master T, do you think a ku boha xa makhombo? Nope. I don't think a ku boha yena because vanhu lava a yi tshame a yi n'wi jelezeli mi ka mi swona vhele ku kha hi ripota swilo a kha a bana ti-hit ta yena a kha yi n'wi congratulate hi swi kombisa na sweswo. And the previous vhele a hi swi kombisi na va ri swin'we vhele le ka thomo le I vona yena mhaka leyi. So I think overreacting xa makhombo I don't think yi nga swi yisa ka yena for what reason a va le ku holoveni. Ya vhele beef yi nga vheta yi va yi sunguleni sweswi ku loko se i ze sungula murhangaphandle ya veketela but a yi nga beef yena hi nga yi sukela and i sukele munhu wa wrong at the same time a yi n'wi support. He never had an issue with xa makhombo ne. So post ya ku ni Master T tanihi swilo swi vonakala ka title post a ya ka J John. Guys, vo Master T tshama ndle ka beef man. Post a ya ka J John yena a nga ku biweni ka this post because yena a nga chingela va president Mayengani na Limpopo Poison as a team nga ma hleketa hi swikhavareni. So after murhangaphandle of course he performed 30 minutes at Giyani Stadium. Allowance ya the Twins vhele hi fike hi twa yi kombisa marito lama before J John a nghena swi kahle hi va hi landzelisa kahle again mi ta swi twisisa. Ni mi rhandza ngopfu mi ni endlele swo tala ni akela triple story mhaka ya n'wina na khensa swinene mi support ngopfu support leyi mi nga nyika yona yi hinde mpimo 16 years mi ka mi ni seketela. Ngumtshamo kha mi swi tiva yi tshama yi kha yi na 16 years of dominance and already a yi kombisile ku yi nga khoma xigaza kahle. Khensa ni kombela loko tswariwa Benny Mayengani ku a nga swariwa un'wanyana ni kombela mu n'wi sapota ku fana na mina. President Mayengani wa vulavula vo hi nyiketa ma 2K ma teka over se na khensa.
ani ma 2K mina as you've had you guys so you nyiketa va 2K va teka over so obviously ku ri beef yaleyo ku kombisa dominance ku ri ya va ha ri va ntsanana so Joni ku ye ku nghena yena after this performance a fika a vula marito lawa. Okay, veri nkarhi wa mehe wu herile ne, it's fine. Hi ta ya ka ngoma liya a ve nge heli sweswi ne. Last year in November ku hume ngoma yin'wana ya Song of the Year. Yi be $3 million, 3 million views. Very chuza ngoma leyi. Ve nge heli sweswi. Ve nge heli sweswi va pfuwe ngopfu December. So, loko ni tlanga track leyi ne, guys ni kombela mpenga. If swi komba ku fana mi jumpa la mi wisana tifedbere letiwa, a swi fika point yaleyo. As I've had so shortly I fire kona guys ku nge vi ku ri coincidence. So hi yena Joni vhele nga fela hlasela vhele bale mbo poison ku hi December i vula ku i be vona ku vhele na va humesini as ku ri ka project ya Dr. Joy Sherman so vhele swi ya ngopfu kha swi ya ngopfu ka murhanga phanda yo hi nga na mutswaka vhele stuff like that. So a hi yisa ngopfu ka yona mhaka leyi so yo respondiwa a yi responda ngopfu J-Jo ona mhaka leyiwa. Ku ri himpela loko ku ri loko beka ti-hits a nga beli ku va kuma ti-cherry ku hi statement leswi mi swi vonaka. A endle swo karhi a ake tanihileswi mi swi vonaka kwalano leswi of course a nga fika kombisa swona a va na ku tlela tanihileswi mi swi vonaka kwalaho leswi murhangaphandla a yi vula swona so unfortunately somehow xa makhombo ivi a swi connecta na yena ku ri ke a swi nga yi ka yena there was no reason phela guys beef munhu a yi languta yi fika a yi languta na context for what reason yi n'wi beef so beef a ya ka J-John ku huma tihalakini swi le ku trending everywhere on Facebook a reads. And then of course ke via ka Spikos na the twins ha beef a ya ha ri on ko va continuation so vi ya tlhela continue vhele a delete rini a hi swiforosini sweswi phathini leyi a fika tsala of course ku ni zama ku mention timbara letiya a swi endli a la ku zama ku va mention ka this post a hi tivaneni a hi xilo xa tolo and a hi xa tolweni a ni rhandzi ku hlamula swin'wana na swin'wana mara leswi of course kha hi reference swi kombisa kwala ku i khala a kha endla swa a hi tivaneni as you can see poster swona kwala ku ri ya 2021 then I'm teka ti-comments vhele tlhafa ka tsala ku before a hi tiveneni a ku ri leswi 2019 a thega Timothy kwala ku matikhomelo ma wena ma ni chavisa vhele leswi of course va nga the twins va nga fika kombisa ku va nga ta Gyan Stadium mi ni vhete ni kanata eka n'wina ku the twins sukela ni vanhu va ba mavoko hayi n'wina ku va n'wina mi tibelaka mavoko man and then from there vhele vi ya tsala na da post la nga va tsala ku 7 December I hosted more than 4,000 ka chief mi nga ri kona n'wina se vanhu ku ta stadium a va tsandza hi yini mani leswi of course a nga fika kombisa swona vana va humi tanihileswi mi swi vonaka ka chief tanihileswi mi swi vonaka kwalano vana va humini va n'wi support so i khale mina kha ni cheka mina ni chekini his account ni swi vona ku xisa lexi khale kha xi bate gidi ma and swa tikomba ku na crowd a yi tala ma vona mhaka leyiwa tanihileswi mi swi vonaka kwalano and also rota na ta post nga fasela ku vanhu lava va nga lani a va tise hi magogogo ma mbalaka ematihlweni xi ri va mbala magogogo okay this thing hambi mi nga ri kona n'wina stadium a xi ta tala okay ku ze a va vutisa na vanhu ku ri the twins ya kwini leswi of course a nga fika kombisa swona kwala tlha kombisela that crowd as you can see kwala leswi mhaka of course I vi endlisa swona and stuff like that and then there was also another poster leswi mi swi vona kwalano laha Timothy of course a fika tsala ku i mani loyi me ni n'wi tiva hi ra Tom wena ke then Spikos a fika tag that poster a fa tsala ku ma wona swilo swa xihlangi hi leswi of course a nga fika tsala swona Spikos a yi ri on then another poster a fika a tag Sam Freddy a nga fika kombisa ku 7 minutes was not that bad though Sam Freddy performe 7 minutes nkarhi lowa fambisaka swona lowa nga ri wona lowa nkarhi wa fambisaka swona so hi fike vona Spikos a nga kombisa ku nkarhi walowo u yime ndzhaku ka stage kusukela hi 2 u ya nghenisiwa hi 5 mataku xana kona 7 minutes me loko ni ku ni nge heli mi nge swi twisisi leswi of course a fika a kombisa swona kona ndzi veri na Sam Free yime ndzhaku ka stage from 2 a nghena hi 5 imagine a ku ri khale a yimini laha a ku ri khale a yimini a ku ri khale
ya se loko hi languta mhaka levelevhele spike swi tikomba a fambisana gagash ku hi sayiti ra yena ka leswi swi nga humelele gagash a nga n'wi vonangi wrong as stated ka previous videos because hi fike hi vona kombisa ku greater gagash municipality I'll always appreciate you, thanks for the support. June 16 we're doing it again tanihileswi mi swi vonaka kwalano ni fika kombisa ku na hi 16 ta June ta tlhandla kambe so appreciate gagash tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Ku mhaka yintsanani beef ya ha ri on because kasi loko sa 22 ta February i fika apologies April 22 April i fika a check this post ya J John, so before hi tlanga vhele hi fika hi vona fana loko ni ri busy na mina hi sing along na ku vukheta na yena loyiwa va ri u robe mamazala mali ni twa divorce din'wana di ku hakasa kwana madala ni nge heli sweswi va vula this clip a hi tweni ku impela swi ndise swona na ganda Okay. Thank you so much. Mun'wana the Jeju ya khavara gagash laha guys the truth mhaka yi le ku va deni I'm going to ka yena yini guys yi le ku va deni mhaka so hi leswo guys hi leswo loko ku ri a mi nge zi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe mara hi spike swi ni ta na live ni kwate ngopfu ni ta na live hi mfuyi loko mi senka swo tala hi laha xitori xi helerile hi leswo loko ku ri a mi nge zi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe. Oh no, it's